Ngiyabingelela abafundisi bonke nomabethu bonke nje abasho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, amen. Igama lami Sizakele Ngcobo eDududu, umntwana kaNkulunkulu Msindisiwe. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi ungiphilele ithuba lokuthi ngibe khona la. Bengibona ukuthi bengeke ngize ngikwazi ukuba khona, kodwa ngiye ngacela nje ukushaya ilivu ley'nsuku ezimbili ey'ntathu zokuba ngikwazi ukuhlanganyela nabonga uNkulunkulu ngalokho, ukuthi njengalokhu ngila ngizothula ubufakazi ngiphakamisa amandla kaKristu Jesu empilweni yami. Ngingumntwana nje ekhaya, ngingedwa, ngisindisiwe, ngihlupheka nje nangabanye abantwana abangasindisiwe. Ngithi mina la uhamba khona uhlangana nomuntu, mtshele ngoJesu ukuthi uJesu Kristu usiza kangakanani. Uma usebenza emphakathini uphakamisa uJesu, ngoba hhayi ukuthi soze sibe la sibe ndawonye la, kodwa la uhamba khona uhlangana nomuntu. Kulezi nsuku nje bengihlangana nabanye abantwana, ngiyabuza ukuthi udingaba usayingawuyithengile imoto njengoba nje kade wenza unekhono lokwenza izindlu. Ngiyambuza ukuthi imali oyenza ngabe uyithengile imoto, vele wakhala wathi hhayi ngabe sengiyithengile, ngifisa ukuyeka utshwala nokugwayi. Ngathi mina ngeke uze ukuyeke lokho uma ungamthathanga uJesu Kristu abe yinkosi empilweni yakho, abe yinkosi nomsindisi, uJesu ozokwazi ukunqobela lezo zinto. Ngoba uma ungathathi uJesu, ngeke uthathe izinto zikaJesu, uthathe ukuphila ubeke ngabantu, uzodlulela endleleni masebeqhamukile. Ngisakhuluma ngithi hayi ngisacela nje ngelinye ilanga ke ngifike lapha eThaveni nje ngizoshumayela nje ngoJesu Kristu esiza umuntu. Wamanye wathi kimi ungakulokho uzibona abantu abaphethe bazobulala wena uzophindisa. Ngathi yebo ngifisa siphinde sonke sisezulwini. Bazalwane, nezinto futhi uNkulunkulu angipha zona ngingakasindiswa, ngaye ngabuza indlela kuNkulunkulu. Ngangithanda bazalwane masiyingane nje sihlele ebandleni sesizwe omama bekhuluma, athi umuntu uthi uNkulunkulu uyakhuluma. Kube simangithi nami ngiyathanda ukumuzwa uNkulunkulu ekhuluma nami. Ngelinye ilanga ngiyingane, kwahlala kwathiwa abafuna ukubona uJesu abahlale phansi khona bezobona uJesu. Abaphumayo baphume, selivaliwe inkonzo, bahlala phansi. Mina ngiyingane ngifuna ukubona uJesu. Hayi bazalwane, bawuyingane yonke into icabanga ngokungane. Baqhamuka-ke abazalwane, ngiyabona umuntu uyahlala uyasuka ngingazibutho lezi, ngiyadumazela. Emva kwalokho kuqhamuka omunye mntanami ulinde ngithi ngiliphe uJesu. Hayi amanathi asikhuleke nawo, hayi bese sikhuleka naye. Ngenkathi sikhuleka naye bese ngiyasukuma mina ngiyahamba naye, ahamba avala isicabha senkonzo ngihamba. Ngifike ngithi hey abazalwane, hayi banamanga abazalwane, bathi asihlale phansi sibone uJesu. Mina ngibonanga uJesu. Bazalwane, ngabe sengiyafundiswa ukuthi uJesu ubonwa kanjani. Ngathi noma ngingazi lutho-ke, kodwa ezinye izinto suba isigrade. La kunezwi la elithi lapha ku-Isaiah chapter 49 verse 15 and 16 elithi owesifazane akakhohlwa umntwana wakhe oncelayo ukuba angabi namusa kuyo indodana yesizalo sakhe na. Yebo bona bangakhohlwa, kodwa mina angingakhohlwa wena. Bheka ezandleni zami ngikubhalile, izingane zakho ziphambi kwami njalo. Bazalwane, ngathi mangibuza ukuthi leli zwi lisho ukuthini, athi usezandleni zikaJehova. Ngathi umnandi ukuba semseni kaNkulunkulu, kodwa manje kwesinye isikhathi kunezinto uNkulunkulu ayakubonise zona. Kuhle bazalwane ukuthi uma ukuthi uNkulunkulu ufisa ukumkhonza ngeqiniso, umcela ukuthi akakusize uNkulunkulu ukuthi akubonise la uzokhonza khona, kuseyve khona ngeqiniso. uJesu Kristu inkosi, amen.